ndakuramukije wahisemo neza ugashyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 96.0 by'umwihariko mu kiganiro cy'imikino. Reka nkurarike n'ubundi nujye kure maze uniza amatwi nanjye nkugarukire kuri amwe mu mateka utaruzi mu isi ya ruhago. Iyi tuvuga itunze benshi, aho na bamwe baraza amajoro abandi kabiriza ku mateleviziyo kubera urukundo bayikunda, birebera bakabuhariwe mu kucyonga, dore ko benshi bafite abo baba bashyigikiye mu makipe bakinira. Gusa ariko si kenshi biva mu mikino tuba twirebera byemeranwa na benshi, muri byo harimo n'ibihembo bitangwa. N'uyu munsi rero ndashaka ko tugaruka kuri amwe mu mateka y'igihembo kitakunzwe kuvugwaho rumwe na benshi uko gitanzwe. Ballon d'Or ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikinyamakuru cy'Abafaransa France Football, kigahabwa umukinyi w'umugabo uba yitwaye neza kurusha abandi mu mwaka w'imikino. Iki gihembo kandi gitangwa hagendewe ku majwi y'abanyamakuru b'imikino ku mpande zose z'isi, bahitamo ugihabwa hagendewe ku byo yagezeho ku giti cye n'ibyo yafashije ikipe ye muri rusange. Wakwibaza utese Ballon d'Or yatangiye gutangwa ryari, ihabwa bande, ese itangirwa hehe? Ibi nibyo tugiye kugarukaho. Ballon d'Or itangirwa mu gihugu cy'Ubufaransa, igatangwa n'ikinyamakuru France Football nk'uko twabigarutseho. Itangwa bwa mbere hari mu mwaka w'1956, mu gihe yatangwaga ariko yahabwaga gusa abakinnyi b'Abanyaburayi bakina mu makipe y'Iburayi. Bikomeza gutyo no mu myaka yakurikiyeho kugeza mu mwaka w'1995, ubwo hafungurwaga amarembo no ku bandi bakinnyi bakomoka ku yindi migabane, ariko nabo bagombaga kuba bakinira amakipe y'Iburayi. Ibi byaje guhinduka mu mwaka w'2007 ubwo hafungurwaga icyo ariko cyo gihembo cyonyine gihabwa umukinnyi witwaye neza kurusha abandi, kuko hari n'icyo FIFA itanga ariko cyo cyitwa FIFA World Player of the Year. Cyatangiye gutangwa guhera mu mwaka w'1991. Nyuma y'itangwa ry'iya 2009, Ballon d'Or yaje guhuzwa n'igihembo FIFA yatangaga guhera mu mwaka w'1991 cyitwaga FIFA World Player of the Year, maze kigihinduka FIFA Ballon d'Or. Ubwo iki gihembo cyihariwe n'abagabo babiri, umunyaportugal Cristiano Ronaldo umaze kugitwara inshuro 5 n'umunya-Argentine kabuhariwe Lionel Messi umaze kucyegukana ubugira gatandatu. Gusa ariko ubufatanye ntibwatinze kuko imyaka 6 yari ihagije ngo muri 2016 France Football itangaze ko ihagaritse ubufatanye bwayo na FIFA nyuma y'uko hari ibyo batumvikanagaho cyane ku mitangirwe y'iki gihembo. Twebabwiye ko mu myaka 6 gusa kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015 FIFA yamaranye na France Football Ballon d'Or yihariwe n'ibihangange bibiri, Lionel Messi wa FC Barcelona wayitwaye inshuro 3 zikurikiranya 2010, 2011 na 2012, na Cristiano Ronaldo wakiniraga Real Madrid wayegukanye 2013, 2014. Iya nyuma ihabwa Lionel Messi 2015, isubira kuba iya France Football yitwa Ballon d'Or na bugingo n'ubu, naho iya FIFA yo yitwa FIFA the best men's player. Kugeza ubu rurangiranwa Lionel Messi n'uyoboye abandi mu kwegukana Ballon d'Or nyinshi kuko agejeje kuri 6 nyuma y'iyo yatwaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri Ukuboza 2019, akurikiwe na kabuhariwe Cristiano Ronaldo ufite Ballon d'Or 5. Amakipe nka Real Madrid na FC Barcelona zo muri Espagne nizo zifite abakinnyi batwaye Ballon d'Or nyinshi inshuro 11 kuri buri imwe, mu gihe Juventus na AC Milan buri imwe zifite inshuro 8, mu gihe Bayern Munich yo mu Budage yo yibitseho 5. Ni mu gihe Argentine nk'igihugu iyoboye ibindi bihugu mu kugira Ballon d'Or nyinshi kuko yujuje Ballon d'Or 9, aho ikurikirwa n'Ubudage ndetse n'Ubuholandi buri ruhande rufite 7, mu gihe Portugal ya Cristiano Ronaldo n'Ubufaransa basangiye kugira Ballon d'Or 6 buri ruhande. Nubwo Ballon d'Or ari igihembo gihabwa umukinnyi wahize abandi, hari ibihangange tuzi muri ruhago bitigeze bigira amahirwe nyamara byahabwaga amahirwe yo kuba byayegukana. Aha twavuga nka Thierry uhabwaga amahirwe muri 2003, Teofils 2008, Andres Iniesta mu 2010 nyuma y'uko atwaye igikombe cy'isi, ndetse na Xavi mugenzi we bakinaga mu kipe y'Igihugu ya Espagne. Hari n'abandi kandi bazize kuba barabayeho mu gihe Ballon d'Or yahabwaga abakinnyi bakina i Burayi banahavuka nka Diego Maradona ndetse na Pele. Ibi byaje gutuma mu mwaka w'2013 Pele ahabwa Ballon d'Or y'icyubahiro kubera ibigwi n'ibirindira afite muri ruhago. Ngamwe mu mateka y'iki gihembo kiruta ibindi gihabwa umukinnyi mwiza w'umwaka, uwavuga ibyacyo ntiyabirangiza. Gusa reka mbibutse ko n'ubundi iya 2019
yegukanwe na rurangiranwa Lionel Messi, umukinnyi wa mbere utwaye Ballon d'Or 6 mu mateka ya ruhago, asimbura Luka Modric uheruka kwegukana iyo 2018. Mukomeje kumva Life Radio 96.0 kunyakira amashuri zanyu mu ijwi rya Emmanuel Nsanzimana.